जोजोलपाल सक्षिता नौदया यको बिन्तुला पवित्र कसाजिन धाइदी थे तो नेपाल मैत्री अध्ययन मण्डल थो थासजी थगु सांगीतिक यात्रा थौ थौ म्युजिक करियर जो स्टार्ट जो उठाएको एजा थो स्टेज त जी नमन यन्त्रणा नाप्नाप नेपाल मैत्री अध्ययन मण्डल या सम्पूर्ण गोसाखल ऐत जी दुनुलान्सी सुभाना देशाञ्जना जिता लुमङ्का देवली जी मचबले हालगु शायद जिता भतिपति लुम उ साइडे स्टेज थे जो अभ्यासमा जिता याद मरु नाचासम्म मचा जिगुपति मे हाल तिमीला बाबा गुली बाला द एकदमै लेतावलो वो मे वो हाबले जिता थ मचबले हालगु लुमसी होला अलेना प चुलिचिया चच मेचा ओकेना जिमसा मचा मे हालौ ख थाना प्रतिमा दिदिन दि जिमे थाना प हालौ वो मे यो कोही चले जोगु ठाउँ तक न दकुसित वो मे निनिब्रे नै पुसिता हेमाक जंगलीमाक चखुन्चा चिरचिर खाचा छमदु अले कने चाहिँ थोए मेचायु छौ बुक प्यावे त्यो कार्टुन बुक यंगस्टर तेस थो युवा छौ जमात दु छौ ग्रुप वेकअप चाहिँ चुलिचे चौच मेयाउ बोल अनुसार यो कार्टुन चित्र चोया चाहिँ उके उके इनोग्रेसन कने येले जिते मुदु उके न जिम त लुमङ्का दिनी यो कोइको जि शुभ्या जना द चुलिचे चौच मेला नाच प्रतिमा दिदी भट्टी चाहिँ नेङ्का दिदी हुँदा द तिमीला बाबा चाहिँ छकुसा हाली मास्ति होला मचाबले हाल गुमी ठिकबिन्छ दक्षा चाहिँ नेना इन्जोय यन्दिछ नि सा तिमीला भावा गुलीबाना तैसे आहा सो चकमकना हावै चोनसो फाल्या हामिंक नकतिनी छुगु जता मरिला तिमीला भावा गुलीबाना यो गएको छु भए आज हाल्थे नगुमे चाहिँ थो नुगु छौ नेपाल भाषा यो हरर मुभी वे त्यो गुदु याक नहे जात धागु मुभी थो सकिपा चाहिँ सुटिङ यो झोलेदु थो सकिपाई म नकी मेजु नाच छिबिसा वे कन वे ब्यान्दी दुगला शिशुज्योति मानन्द नथनेदी थोक्या खायागु छौ मे जी छिपिन निंगितेना अले मेउ छपुन मे जी निंगितेना ओ छिपि सक्ष्या येका दिउ पुलाङ वे नेवाने ख बाजु ट्र्याक बेरिस छन्त खने हो